وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نعم بانسم تي نعم شلت التام سو تشبغزو تتوندن أنا محمد صلى الله عليه وسلم نغني أنا ابن مازا بهغو نغن لانيا بزاتو ndana ngun kana bahwa ama ngun kana won gaham ko nyaba zato ndana wa yaltana ana sayyidu waladi adam ngun nya adam behza hatu ndana taranzo won yalte shambala wadolbo no yorlam ne wajil ma tebe no tebe gon so danyala tala tazo ne salmi ko tal janna shingon ka dole sallallahu alaihi wasallam da zo ko yaltan man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba ngon dol ngon annabe an tal janna ama ngon belgo do ngon asasa janna to na ce kata dol ngon andama tama wabe yalte ne ngon nyaptilgo ben namso wan be yelta na ngon ka ba nam pwe ne te yaba adam te yaba adam kunya ne sal nam pilgo ben nam so ka ngon kam palam nyanin sala o yila te yaba adam zuriya ma punna da zote da na muhammad sallallahu alaihi wasallam o gba yila te yaba adam zuriya ma punna o gba nyala adam biya ya bani adam ma te da na gba bela de pune da zo kal qur'ana yelte no yelmate qul innama ana basharun mithlukum an banyala nin sala kama enya nin sal na ngo yuha ilayya ama na ole gamo anzan wahayi matiro da zo annaban nyanguna da won tumo nyanguna da zo wa gahan ya en yo ko kace nin sal ma ama nin salan le nyi wo ba da zo aya kan yartane annab kabe nam pilgo ayi hadith me kan non tabata yar lala hadith me kan non tabata yar kama ben namla te yaba te ben namla te da nabi sallallahu alaihi wasallam poi kana nam te yaba adam ayi hadith den kam te yar la yata ema de konyala makzub den kabi bun mawdu' ma bi ana jirun konyala be kala nyala da'if de ban tabata to den zo de ko to kwadalere be karanyala dan na tabata ama karmana pa lala ka shabanta na lala kar yarma de bayan nyala kaman koton se hadith sha kana nyala mawdu'a ben yel kamana na haske kana wannan filgula ta don ko nyala mawdu' don ko nyala 20 nyala ne jabiru ali radiyallahu anhu wa rabuha nabi sallallahu alaihi wasallam na wannan nan ban sha fil wannan da yadda na ka na yiro nuru nabiyika ya jabir ne a da na ba haske filgo a da na ba haske da ya filgo na wannan nan shar da din ma da kunya mawdu shirin yala ya talma annabi sallallahu alaihi wasallam wa bayyalla ka shalmi kananta yara na annabi yalma na kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'th we man nye anabna ma pilgo nama pune bana nangon ka na wannan pilgo anabna mane wa akhirahum fil ba'th ngona ngomen nye bazaha bahago ban tamsona falaladan ma da yala da'if da bana tabata to kace ka shan kana ta nan tabata kar ma'ana tattama wuhre kadama na wannan bu'sar nama ma ne kana sham ما القضاء والقدر تقدير ما بين ما كان وان بوسر لا كمان النبي وما فلنا كبكنات ام بوس سب سب يل شان شان بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد دنا زابين سبلم ودار زكي وين ينات ديشل زا bien sablement de pala de pom bien me ama bien sablement enso wa amalihi wa yina to tuntu en shelza bien sablement wa ajalihi wa yan kane dahan shele de zaha bien sablement so wa shakiyun aw sa'id zo bi ala yan yu be zo son la de zaha be sablement son la don zo ben sabe la yela ngoma de pa de pom bien me to don zo hadisanam kana ta wohra ne bapun sabe ngon annabi sallallahu alaihi wasallam watu ntalongo ma kada ma ngon nya nyetu ma za bago ka te yaba adam ko na dola tang ban nya la tang pao ka te yaba adam na dola tang pa pune
كون دويا نانيلا تنقاو قالوا شركة تيال بين الروح وآدم بين الروح والجسد ka te yaba adam ko na biara nyefle mene nan gbana sunsun bi ana banna kule miuson ko na kule ndoya ka bana ba pose po hanna wani la sahama zaha brapon mbose ana sallallahu alaihi wasallam watu ntale tama debe wo mene ngon bannam la na la sahama zaha ko pon biane te yaba adam nyepselo go bannam so da zo kal qur'ani yen yelte ne sal nan nama psilgo kay yalla tijaba adam nama yatama wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wanda yalla la ngoma wa borno zan so jile tang ban yang zo ngoma tijaba adam qur'an nama nan ban china kaden to zo ta da na ngon da na kan la sa ma za sallallahu alaihi wasallam ne sal na zakala anabi adam wonnama ma ñaagana ترى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ترى ونملة يا آدم كيه وبعنا وني دنيانا ka nirba dabba paaba kabana yina lala nirba yimane da zota da na sallallahu alaihi wasallam wa gbayila te yaba adam zuriya ma punna da zo wa bayalta da han shel kam kam nan won kaban nam pilgo na wonna mane be ngon kaban nam poina te yaba adam anda bayalta la ngon kam yalla ta nabiya shirka man po na wan ba so te tonzo lala hadith sha waza anta kazan bahna wa dan no tabata amma da ma'ana pa kadama banda gbale shama na wan ba so te wa yana kuntu nabiyyan ka riwaya shal kana kala sabab kutibatu nabiyyan wa adamu bayna ruhi wal jasad banda sabo ko punya annabe kana wan bo se chabu pun sable ka te yaba da nabiyala nan gbana mane nyafil sunsun bana ba pose nyafil nan gbana mane karka lafza shani wa adamu munjadilun fi tinate kati yaba adam nadola wo bayata pune ka sabe kadama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nyala annabi mazaha bahago to dan zo dan ya shambala ma na wan bansante na wan chal tam so chibugo zo dan zo den ye ban zan sha par dalere ka den ye den bana tabatama bere nya mawdo ma anye ka be sa zan le ta ka zan bahna kale chanta ko ngoma den nan tabata karme maana pala ban ko le shama to den ka zan tinama to den nan tabata ama de maana kan ko tango de pala do wamane ana be yelma ngon ka banam banam pilgo poina te yaba adam nama ayi o be yeltala na wan bansante na wan chalta tam so chibugo zo assalamu alaikum wa rahmatullah